obuhingi n'oburisa nibukurikibwa Ebo Sacco. TV West nehinda nimfutangirira aha program y'obuhingi n'oburisa turi omu kyaro kya Kabare Karisizo omu district ya Kyotera kandi turi hari Fredish Farm egine ya Beinomugisha Fred ogu narisa embuzi akatandika omwaka gw'2017 okurisa embuzi akatandika n'embuzi z'enyankore yija na improvinga hatari hambuzi eza breed eyitukweta savana atinkeje ryo misho n'embuzi ya savana hamwe na boa na neza mubende zite z'enyankore nazo akizinemu eza mubende nize zite za burijo nazo akizinemu konka ntwenda kureba obuhingi na n'oburisa kandi habukwate n'embuzi embuzi ezi ahabwenki yatankiye n'enyankore akija nahinduraho mpora mpora kwenda ntwenda tumanya habwenki kandi turebe wahindura breed notunga amagobaki nikitanaho kita ahambuze zite za burijo zikurahuka kuretere sente niziha mbwenu Fred on program egi naza kuba natushobora habikwatirine n'embuzi embuzi no yetagita karukwingana ki kurisa embuzi no yetaga ekiju kwingana ki kurisa embuzi kwingana igana mbwenu nebikwate n'embuzi byona Fred no wabyine hakuba n'omukugu omuherezo wawe ndi Ivan Tusimi katutambure hamwe on program yetu ey'obuhingi n'oburisa. Nanye nashimirwa kubatayisa omuri Kabare kyaro district ni Kyotera egombora na Karisizo twabakira. Amazina gawe? Amazina ni Beinomugisha Frederick ndienzarwa yambara konka kunkaretwa ya business y'oburisa nkoko kugire ahabwenki washaziremu kurisa embuzi kandi ukatandukota okurisa ni passion eyinihira muzire wanje tata kandi omurisa aho niho nareba engyeri yitu entufunamu school fees aguzayo obuzi nka bushatu tuza ishomero naye narangwa hariho sente konka namara nagikora yahikire emyaka y'obukuru namangu nanye egi niyo project yanje ya retirement natandika kupreparinga retirement yanje ntakafunire omushahara gw'okubanza so 2015 kunatandikire kukora narenginga sente nazisevinga niza nindondera itaka 2017 okwezi kwa kashatu natandika n'embuzi 13 z'enyankore konka tunora nkazihindura with time so eritaka nkarufuna 2016 2017 natandika n'embuzi zonka embuzi 15 z'enyankore then niza natandika kuganingura empaya nimpindura ahibure hatiya twine farm zibiri zacu z'embuzi egi niyo nka parent farm endijo eri na Kasongora twine embuzi specifically za savana boa ezo breed zikuruga South Africa ntu importing empire tuguma ntu breeding hanuya nzitandikira aha aho jaha tukatandika n'enyankore zitu za mubende twagamba crossinga ezitwihiremu twazaza twatwara na Kasongora omuri Kakoga hariyo embuzi nka 4 savana ni nka 3 boa ni nka 15 aha twine general ward nora harimu boa harimu savana harimu Kalahari harimu na mubende yitu emwe ekirimu mwenu kwe twatandikire tutyo so anti project yamara emyaka engahe kuruga 2017 kuhika hatiya. Yes. Atsumbe na abwenki wakunzire embuzi kuba nizo watangire nizo karungi kyakuwazirebe mu abwenki wagiye kutandika kantandika embuzi kuruga omu kuzarwa kandi amuzeyo embuzi atakuzitaho amaani mingi ngu zarwara manya ngu twine zizarwa zikura zona kandi nanye ndi telephone farm omurimo gwanje ni software engineer kandi tinkubeera mu Uganda so nkandi nyenda project eyindateyo etarankora sesimu ngu nchakari 15 zifire wareba natandisa embuzi kandi natandisa z'enyankore aja nkani mangu nzigumire embeera nekya kandi nizankwa ku multiplyinga mwenu kukanya nizara munonga mu myezi 13 embuzi nezara mu emirundi 2
kuba buri myezi 5 norushuwa ngo bowa neneza ninga savana konkeze zenyankore kurga kuzarwa kwika akuzagaruka kuzara nikitwara ubwire konka bowa umwagazi ninga savana yazarwe myezi 8 ne yakire sexual maturity ne basa kwema nicyo kitwize tukakrosinja tukazo mu njungu konka bottom line oba icyatumire nazo mu mbuzi no kugumira mbera kwazo na no kuteka maka sente kache kubanka tanisa miliyoni 1.80 embuzi zinabandi zekura na no kurakaka ati no kuzirebera waturekore telefone fama ukuzirebera ukwindura buridi toroho no cyo basohota ikintu icyo ne kintu cyugumere kandi ezo nzo challenges zitukubugana nkito ba telefone fama cyo kubanza no itaga kugira abakozi bino mujinya tubura umukozi we no kureta famu nakwanda nakucenga icyo urukwenda kore icyo kubanza abakozi nibo kusinga yo kugwisa famu z'abantu umuntu atari kubiya ngo narga heru nayiza natandika nayibahembuza kikaba umuntu umukozi wawe nwari kuba ari gukora deal so okwindwanisa icyo kintu n'abafamaza abariyo kwabo kutureba TV ikintu bahabura umukozi ikintu cyo kubanza rebeka ngo wamushashura umushara gweye yagira emergency mumanye omuyambe umuhore sente cyabasika kuba hari ukoma kwitaga sente nakoma ku planning okwiba so nkakikora abo jangu abakozi abanje nkabaho umushara gwishikire kandi mbashashura umbwire icyo narwanise cyo bwire icyo bushuma kandi kikwatena no burwire cyo ninkirwanisa ahabwo gukora research software engineering nkora ningikoresa kora na research nshoma gazette za South Africa za nkai nafuna list ya zone eziba kugemendwara nka PPR CCPP Cross Studios Gotbox ezo zona ntuzigema omutime so twazazo bwana 10 tantu expecting kugira ngo obwana 9 na 9 nuza kura kuba kamwe ne basa kukazara kaburamate ningashi nosigamo ratance kandi nsigamo nka 1% itokonga nturwanisa kufuna 0 loss kongecho tukabura kuraba konga ona mu record zitu twereka ngo tufunire 99% success kandi kutwiza twaza kintu cyo ekwatirina na kugira ngo indi telefone fama ninzanta supervision n'umurimo gutanguye konkabo jangu na passion yanje buri mwezi nindebeka ngo nakora ki nizo mu Uganda ezembuzi tuzirinka urutoki ruba basa kwibe bitoki buri kwezi embuzi yazarwa wasigaho jibazire kiza kutwara emyezi nk'etano kuza kwika kubagwa so wiza no shanga unozi barabura kwezi wanoiza so ba farmers abinje nibitwa kumara ubwire buri ngo batakira fama nanyi ziraha nishoshoraizinga n'abana amanyembera zabo manyebzu byabo then tubisorovinga tuzahana nkara inemo naho basasubwe inyamisho yanjye nko kwinkusasubwa ki embera zabo ukuja buri kwezi cyo costinga kushanga no tamuka sente nyinji mu farming aho kanindebo kurgahiro kijo kagendo bwije cyo costinga munoga ka fama tukurinje kwinda ati cyo rugamba n'amazima konka amageza gnatiroho no kurebeka ngo kurga umfutandika nkanyetebekanisa nduptandika kora company y'abajungu ya IBM nkani nkora IBM Germany so nakora munonga kubashe kureka ngo bani postinga mu Africa kandi cyo mu gisho murunje nashanga bino office Kenya so kinakire Kenya tinkweta isa question senyonyi kubanga to and fro return ticket neza kwetaga onke 12 nka $5 kunkata wajanga haro express buses ni nkanyu mukorwa akatano nzamura umosha 11 ntemba basi itambrekero umukasheshe shahibiri mbanakire Kampala then naika Kampala ntemba za global zanyu ngwankai Masaka nyiza farm shamunana zihango rwa mukaga nimba ndi ya farm ndara hecero chumwe sando mukasheshe njitandika ndi Kampala naika Kampala mbana booking ticket ya bus yo mwabazi shayiviri zakasheshe nimba ndi Nairobi ntukaniza straight office bakama banje tubaramanye weekend yanje kwebirere
nukwena kandi basi yaba cheap kuba turukutandika obwirobwe basi kerye mitwaro mukaga na 10 so kugenda no garuka ne mitwaro 12 kikakita kunshara when weekend ya ukojukoresa jiji yes weekend yo kuheruka mu kwezi omushara kugwego gwa account 25 nyamba nabaziro rugendo rwanje barakora farming yawo magezi yes kuba niyo retirement project yanje so nanti investing sente zanje ombwire nkiba kitaza kunkora na retiring konka nzirga mu sente kubanga wagenda wakibaramu first year nka struggling kubanga ni inteka second year atwatanka guza handaho so niza nakibarante enda hemwe burkwezi abwa transport kwiza kuno ku monitoring kubenda kare ubwiro bwo zikazi ninge mitwari 15 ndaho yo mwaka gumu nikwe na inkibarante dene zinde ziganza accumulating nkanta guzamyagaza nje kinabaze kwa accumulating embuzi kuruge 2017 kuza kushike 2019 tuyigura branch ya nakasongora tukaturyo mu mbizi bushatu kandi imbuzi atanga kwa transport kutambura kurisha kuzireba ukagaruka yes hata nobona kutembe nyonyi nani nyiza nimba ndakora mu effect yona imani mangu ziro hafa mu sente atsumbe nendebera embuzi nizetaagachi atwagamba cyendebera ntuza kutandikira ha principles ishatu zo kuhinga yo kubanza na management ya kabiri ni genetics ya kashatu ni feeds hati kambite ko muri nyankore obureberezi nko kuwakireta ubwonka tukwemarira none witaga kuboine ekikacurungi cy'amatungo nice twara tukargo mu nyankore twazo mbowa na savana kana bwo twashanga mu savana ne gumire mbera nice cyayorengerira gukora ki akoro byo gukora ki okureba dene ecyakashatu twarebeka ngo ntumanyeri takandinga naco bhango netwetaga kuri sembuzi zinga kuba buri eka nono bara embuzi 8 abente bomba barebinde ke hati obureberezi okutubuka ukora ntureka twageme ndwara zona embuzi zazarwa zitini first week abantu hatu synchronize ngezo n'ubwana n'ubuzarwa umurungu 2 weeks 3 weeks tuba twahiriza kuzaza then hatu tubujema bukiri mu first week or first month twaheza bujema kadje twatandika na PPR tuhereza hagati weeks 2 tujema cross studios tuhereza mu weeks 2 tujema ki nka pox kunkata rumbazo bur combined PPR na pox so ni chango ate embuza zijemere tuzikushana na zitajemere ate jemere no hakwiza kagwamo outbreak y'imkweta ebyizerze ekigwereze cha PPR ezanya niza kugira senyiga nzirebe nzitere tyrosine nzitere na dexa zigarkarai konka ondijo zikazitajemere nicibasa kurema kuzibonesa so management yitu neizana number 1 okujema okwetangisiriza ito tukundo kuragura ntukundo kwetangisiza ekindi afama hatu ino pharmacy obwataho ko munje ninja wagireba tuino pharmacy abasigaza bari afama bona ntuba training kutancha manager kufika mulisa ashimekana amanya steps zone zo kuragura ndwara zona kuzimanya na combination y'embazi nicyo cyo nakugera ngo aha tinko yishkanije na ferwe mbuzi manya ngo nika PPR oba studio tinko bumanya yebare owanyegitaho aha program y'obuhinji n'oburisa turi aha Fredish Farm kandi jene ya Fred binumugisha turi muri Karisuzo Chotera turi tureba aha kuri sembuzi mbwena nishaba tumureho kunkata kahumuireho nyenda kwizusya ngo twine aba Able Financial Services abantu bateka mu sente on program ite y'obuhinji n'oburisa nonda kwehora sente nonda kubika sente zawe kugira ngo abashuma batakafuteganisa hiceraba Able Financial Services nubahereza na loan zona ezaburikika eza farming school fees nonda gura motoka ukagire wakora byona nubakwereza loan kandi bine amatagiga kwikayi 12 omuchange kitu eki echa ankore itagira yawe rukuru nirishangwa ubwizo bwera katumureho tugaruka turukweyongeza Fred arakutushobora akoine kuri sembuzi
na management neyo embuzi erikwiguta ate kurwara nicyo cyorebera abantu bagira okutubiha ngu itungo ryakanya naritandika kurwara kikyekyo kirukanya zikompitinga aha mere hati zitakwiguta gye nutrition yaza ahansi na buri obunanka amaani g'okurwanisa endwara gakyendera so egyo niyo steps za management eziturikukozesa supplementing hati eziitu ziri aha free range nizisimbura aha shaaha 4 nizigarukaho shaaha 8 wareeba chart yaabo oku biine kalenda zigaruka shaaha 8 zinywa amaizi gaazo omu byato noobireeba mbibyo konka supplement ei turikukora negi mineral block mineral blocks ni nyingi omu katare konka obu ziri nyingi omu katare harimu eki orikuba noorondamu tukabanza kukoresa n'ezindi tizatukorra embuzi neekombaho biragaruka guri ogwito ogwa kisoro ogu tukweta ogwa katwe ogwo gukarema ahabw'okuba gurimu oburofa embuzi zaaba engumba konka ogu gurimu all nutrients eziturikwetaaga omu supplements z'embuzi kandi n'okutuura niguhangaara nikyekyo kyonka ekiturikusupplementinga tariho ekindi ekiturikuheereza iyo twareebaho aha silage twareebaho ki konka niyo vision omu bwire bw'omumaisho kuba tukagyezaho twayinkurizingaho enamba y'embuzi twariho kuzabuzire kwigutira gye omu mwanya twakoraho branch ya nakasongora oho twine omwanya muhango aho tariho kizibu kyona ekyemere konka hanu ntupuraninga kwihaho nka paddock emwe ya acres nka 3 tukore feeds then aho tubone gantu zongera ki silage hay nkebyo ekindi ekimbasa kushobora ha kya management ntubantwetaaga kunanka kuconsideringa omwanya hizikurara cleanliness hygiene ate ekikwate na hygiene ekyokubanza embuzi teyenda kutuura ahantu harimu amaizi ninga hatobire ekyabajungu bakweta damp place hati nikyo kyokureebera na hati waranzya enyuma omu background yange nooreeba zimwe zitembera ahaiguru aha kikungu aha mutwe so nitwaba ogira ngu turi omu kisharara oba turi omunanka omu ruhanga nikyo kitwayombekiire ebyo ebiju by'ahaiguru okutukubyombeka byinemu space zasheesha enkari neerabamu amahurunguru nigarabamu gaza ahansi hati omwojo aha faamu noora ni telefone faamu nobyakwosha okweyerera ebireebe tiine kikunshasha abogira z'embuzi ahaiguru ahi ziri homokire amahurunguru gari ahansi hati ahakwizira yayabura nobyakumara ebiro bibiri tiine kizibu ekikuzihikaho kuba obwo obukooko nibuzarra omu itaka hati zashoraho omu kasheeshe obwire obwingi enjura yeta kugwa ezo mbuzi tokuzitaasyayo omu kiju niziguma noora harimu nk'empiki nk'obukungukungu so noiza kureeba behavior noora okuzirya aha bukungu ahi buri ahogira tizikwenda nkahi ahansi so nikyo kitwayombekiire ebyo ebiju ebihango noora twine ebiju bibiri nakyekyo nekyo ekintu kinkwenda kwereka tibikwingana height y'ebiro ekindi kiri ahansi ekiturikukora fuuti 5 kuruga ahansi kuhikaho ekitandaaro kyazo nabwo kugira ngu omwojo yanaazayo kweyera kimwanguhire we yariha nabireka iyo mukama w'embuzi noferwa so nkyankyenda kibe kiri ahaiguru kikumuheereza chance y'okukora ki y'okweyerera egi konka kiri ekigufu tukakikorana n'ekigenderwa obwana kubwazirwe twabuteeka omu kiju ekyo ekyangwara kirimu obushenje twakora akashengye twatamu obwana twabwariramu n'obunyansi turikugira ngu twabuheereza omufarasi bwakuba comfortable konka ekyarugire omu kasheeshe nkashanga obwana bwona nibutetema ahi nkukyongyera ahaiguru niho bukukoma kuteerwa empu hati obwana twabuteeka omu ky'ahansi bwimuka bwona burigye burikutagata then hati eki ekigufu twakihindura maternity ward konka twaza akatare ningira nobaasa kuba noyenda ngu nako omanye beeyi zeemereire zita hati entandisa ahu erikwizira naha omubaagi naareeba size areeba na weight konka omuriisa we naareeba breed hati omuriisa right now pure savannah empire eri aha 2,700,000 nikyo kimwe na boa empire oba ninto oba eine emyezi 3 tikikumataringa ni 2,700,000 konka omubaagi naabara kilos ezimu so omubaagi noiza mushanga omu range ya
kutankya emitwaro 15 endaho y'emyezi nka 8 then twaza nko mu mwaka gumwe n'ekicweka noshanga ategye erikuteekaho weight kubanga mwaka gumwe n'ekicweka ez'empaya za boa noshanga already zahitingire nka kilos zazo nka live weight yankaga live weight ntumanyisa nko kweyemerire n'amasha gayo n'oruhu n'amahembe n'ebinoma so yeine nkaga wagibaga by mathematics nofuna muki kimwe kya kabiri ati nchankimanyisa ngu ejempaya ine kilos 3 omubaji we nakubara kilos 3 so shange ngu nozanira hagati ya emitwara 25 kushika emitwara 3 kuba naona yenda iho konka ekirungi ekitwine itwe ntuziguza omu kilos kuba kuziweyinga hanuya bazitwara buri kiro ntugibarra mutwaro gumwe n'ekicweka kuba ntuguza end users abine restaurants nanka abinaho za clubs zabo so we nabarinya omutwaro gumwe n'ekicweka pa kiro ezera abeine nizo zoriyo famu yanyechi no kwehweyeho abakwetorere community waba yambere ukureba ngo mwatungure ikintu cya farming hati turi yambuzi basa kudutata nankana amaburido guna amaburido kuna inde kunda afune demandate imbasa kugitera kugero kumpira abantu kumba yanda mupolisi ati echo cyonchikozere konka tinga shikirare ve yinkwenda omubona abantu mbahire empaya abo kuri sembuzi kuba tokereza mu empaya atineki mbuzi so nchakari shanga yajiguriza so bona mbahire mbuzi empaya timu kubagabira myagazi kubana yarga akagiteka hakanyankora kahaya tine kiramanyisa na yakora reverse engineering hati nimbahereze empaya bagende ba breeding so nyine ba farmers nkama kunyana abitwine hamwe group ya WhatsApp mbahereze empaya na neze ntezo ku Facebook injira nabo hati kugira ngo tu building mass yachi yembuzo umwanya kuba hariho tenda ziri kwiza izo kushanga nka hero exporter yo neiza twakentwenda tu breeding buri muntu oyinembuzo mugombo reiturum tumugabire empaya iyo niyo target yitu maybe 2025 or 2026 niyo target yitu iyo niyo ma future plans ezindi plans ezumwine aha kuri sembuzi nizi no ku introducing a modern farming tukeje saba abo mu cyaro kuba kora zero grazing abantu bingi complaint y'inshangiro munoja tibine itaka konka wareba zero grazing ekemwe umuntu nasa kuri sanembuzi 10 hati ejo pado keina gambe tuza korea feeds tukiya feeds aheru tukiza tukazibyara nicyo kigenderwa cyitwa twaiza kustandardizinga tushomesa baryomo nabo tu dispatching aboja twakwataginana n'abashaho bena nkabegombora yitu kana bagambira DVO twenda kurundana eminyeto tukajegesa twaiza jegesa tukagihereza embibo ikagende kabyara tukwata mbuzi tukazikuhereza utabanze kora ki kutwereke ibyo hingira feeds water zine tukuhereza nangwa nampaya yitu konka ibyo ne future plan yo nko mu 2026 niyo target yitu 2026 yes niyo target yitu buryo umwe at least mugombo rate mu kuba tukabasa kuza beyond ye gombo rate kwendera rero basa twobuhabuzi bwawe eminyeto kuko uri no jabura ngo ejumbero mu kwehemero basa kongera habura bakureba TV program yitegiye ngo ndisa tukwendera turukhendera ekinkabure namunonga minyeto abazire bitu we bakazarwo bwiro bhabe harho amataka konka hati amataka gakafunda ekinkabure minyeto twena twejumbiro mu cya modern farming ningasho obukugu oba technology omukurisi to embracing zero grazing turebeka ngo twagura yembuzi twaziteka mu kiju akataka kacha twine twahingaho nka Cloris Guyana twine yo Bracaria Murato tu twine Regimuzi so mwene minyeto nimba shaba nimba higa mureke futine bintu karebera hariyo kareba breed yo kagitino kareba ki iceraba kuguronda menta akwiheyo ronda roro modo wawe akwiheyo nkanyo kunarebira ari muzeyi witu ekyabe nakora niwe no basa kurebera ari umunwani wawe ninga twishikira Freddy Farm ito twine shonga tuzakuboosting yebare owanyegitaho aha program yo buhinje no burisa ntukusima nka timu yo buhinje no burisa
guma notwegitaho burwa kabiri shayishatu n'icweka kusya shahina buzuma tubasima tutine bugaricoro mugume muteke aha TV West tuza kuba tubantu basiyeho ibintu byo mutano ebikwatirine na n'obuhinji n'oburisa twasibo mu cyaro cya Kabare Karisizo mu district ya Chotera kandi twabatwine Fred binumugisha ugu aine Fredish Farm kandi noreba already na risembuzi aine nebinde byakora aine zindente za Brahman ezo ntuza kuzireba esabiteru kwija nabwo ntuza kumweyongeza kandi turebe zente nazo nazirisata twareba ngo akatandika n'imbuze nyankore kandi yashanga zitakubasa kugoba kurunji nka wahindura breed ukakoresa ukaza ahambuze za boa hamwe na savana hati obwirobu nashohoza breed ninga nashohoza imbuzi za savana hamwe na boa ati wanunda kuri sembuzi kugira ngo utunga amagoba ezimbuze zayine nizirakuka gukora speed wareba imbuzi yesande yemwe none utekateka ngo yine nkameze nkamukaga kandi warebe yameze kana yonerye imbuzi mpango munonga nkuru uri kubasa kwa sente juba mbwene wabanunda kuba umurisa wembuzi nicenda niwe kandi urge ahambuze zenyankore o improving breed ohinduremu atristika aharevo ya savana ninga boa ubwo nibwo ratunga amagoba kurabira umukurise mbuzi tusima ba Ebo Financial Services abantu bateka mu sente program yitu eyobuhinji na n'uburisa abantu bahereza za roni ona wanunda kubikana bakubikira je sente zawe bine itagira yawe rukundo shangwa bwizubwera kandi bine na branches zindi buri town no mucanga kite cha Ankore bine mu branch kiraba Ebo Financial Services wabantu ndakubika kurunji ninga kutunga roni itarakwende nakora na susene ndyamuhaki arya ha kamera Prevence Akampora producer tinuna beka kwicirizo kutebeka nisebshani ebyo riyo noreba nyowe umuhereza wawe ndi Ivan Tsimi kambe ndezo kwarara kurunji turebane urwa kabiri rukwija ishahanu zo zumwe TV ni yemwe murare kurunji obuhinji n'oburisa bw'abantu bukwicibwaho Ebo Sacco